Shubor nakaslem jong unausan hima. Ka Social and Economic Life Development Committee jong Shillong Rilom Presbytery haga arpulai tarik unaiwing arajar arpusau kala penlong daga jengelang panai awareness program halor kijak jingdi kibasneu yaga bala penlong mission compound dor bar hall. Ka Shillong Rilom Presbytery kala penlong yaga nega jingpan skontu pai ba naga bentaban ajing hikai bat banya selok bat kibreu kibalanggap hagi jingdi kibabonjat bat kibasneu kibalaban keta yaki imlang ka salang badru yaga yeng ka sem hagani ka singilay don lang pastor bi lingdo ubala penya yaga tega jingalang ya selok bad haswa ban sedang yaga jing ya selok halor kani ka phangle yo aswa daga jing puli bad duai ni ka tin jong blai no temen besan PR hing haba ajing hikai bad ya selok nakaliang ba h thaba badru no pastor VTS langste kila peni kumno ban lai nakijing sneo kiba porstet haki kon samla kiba laban penjat yagi yang kasam bat ke emlang kasalang kila ongru begidan bonjat kijing sneo kiba amdai tangu drop henry ka kiat usikrat ru kidai kiba penjat yaga met kaphat bat ka kot ka khia bat ru yagi emlang kasalang bat kini kijing melin kiba sneo kin manra ru yagi jing pang kiba harukam bat kiba laban keta ya ka kot ka khia hagani ka program pun sontu pai ba lawan manusia bentar ki pastor kita men basan ki nong sarai balang ki long kemi long kpa baki sama jong Shillong Rilom Presbytery ban ya tai bat ya ther naga bentaban sim jing keli bat panjing penshai halor gini ki jat jingdi na kirang ba snong na ke henre to ligi dor bar snong ha ka ba presbytery kala khot sngob ha kata ka waing do riat samtia wa thabru so sun mission bat maukar di lewat kapor ila boy shawai pat kabenta kaba bordor kaba nakaliang jungi malo bidon ng kapor ila angrot bagi ni usko ya ke jing hikai pat umju ke jing jimot lagi ni ki amo ki resource person nimla panden ba ke jelang ke jungi pat umju ba kiran pe yek start initiative hapi pai ya ke jing jelai jong ki jing sneo ingat sekarang bagi program bagi SELT committee jauh pasti layu bertolong yang dalam kecikku yang iway pemangi pat minyo dalam kecikku nak mentaki iway pat minyo pan sampai lagi kijikai minyo kapon di kita arti bentar minyo benda kebening kong bagi minyo social ni Mr. H apa nak police department UC nak for full life precision. Pada dia pipa thaba ladan in IT sai pastor VTS last day. Pemailu in shimit benda jungi. Doi jang ho apa kita ki badan ki kakodin ki kia ya ketu kedua sebuah partai doktor si semai ki di pala ki ketu haru kawan keding penbuat keding kita for abuse. Certain abuse differs from addiction. Mungkin pada kalau addicted kita sedang mulai tamu heroin cocaine body drugs bon jat ki drugs synthetic drugs di barak commonly used abuse drugs. Both legal and illegal drugs have chemicals that can change how your body and mind work. They give a person a pleasurable high, ease the stress, or help them to avoid problems in their life. But it's all momentarily. Kalau alai, don't keep drink body drugs. Don't away road they can jawab bahaya ni cuma menjual di body drugs. Pokoknya kita pindah di drugs long belum bang. Semua kumpul poin sebuah di Amerika, semua dan sebuah New York. So tengok semua dan London setelah apa tadi kasih kalau yang keluar dengan mentenkam kata ke New York kata ke London adin udah orang addicted hadu kata bah adin persiapan play drugs udi ke kekiat dah hadu kumno ban yo ketuka satisfaction ketuka ban ulang high long bayo no drugs derive from drugs to hati bon just peace tika try ado ka snail lot chipo ado ki liver ki baro ki ado yopang
tu sumar mula kelar. Alcohol affects everyone differently, but if you take too much often, your chance of an injury or accident goes up. Heavy drinking also causes liver and other health problems or lead to more serious alcohol disorder. For a man, if you drink more than 4 drinks in a week or in a day, or 14 drinks in a week, it will lead to addiction. Same to women, more than 3 drinks in a day or 7 drinks in a week. Kumjo, kumbaga tray siya na kumtay, hintay ro ka tray, kaya ro ka day huway, kabukon sniyo ba, kabalong ka common problem, kabang siya kay ba ka society jungi. Wat ki kena sama rubun, teng-teng itale, vehicle checking menwet, lap ini hintay siya rang lai buat, teng-teng ni ra medical, phật kimi ba kalong ka penjam kalong yang kesem kimi ba. Teng-teng ka bo mendai tang taro ka bo ikiru address makin nya teng-teng di terak segi we kali ka bo jing ma ba ikini ki ba ya ki ba sida ki ba mundi ki ba mu nak ma por bungidan hapo dem so stai nama ka diga highway teng-teng ki bre dan kena nya tang ki tiket kata lawan di kinong belah kilayan pomdeng pomyu la load ha tu ka big up truck kiat ha ka jing sungsit bat ke dikiat kilitera ka tahu dampa ka ya nang tile jong kitera nang dien sakot dah jo ado langut ki sakot sei tan ni ka pakan wan ka tu ka jingeram ka 108 na ke ka slam nyap pia doling ka roi ikit dah gypsy jungi samut kita woman sap pahene grams katban khadi ki medical staff ki attendance untu de nyap mare nyap shimi ki stretchers lalu pun ki movies ki film Hindi ki ba rush ki bopang syara syukit imangi ra sano ka ra isu ka choti antu adu ki baterai tu ke biang kiwan mare alang tu ra blang ka basusi kalong ba hadin katuan ni kenta wen ki khrat no ti wero hadin asni kila persiang banda surgery ka khle jungu tamba apor bang akran por hospital ni boplim long chu aswam kya tu mele pekat bang doktor tang asni boplim ayam detang lagi jing dibuat ndai na gai dada kinum di te adis di kiman saw kilan saw accident kalong yi ki bom di rumah teman dari kiar gitu kan kamlak sibon ki ke bro. Prescribed drugs, medicines. These can be dangerous and addictive like illegal drugs, heroin, cocaine, marijuana. You can abuse medicines if you take medicines prescribed for others, overdose or non-medical reason. Ini baik mengalah, kamu ba overdose, kemudian hambon ini bala prescribe doctors. Dan ini kita prescribe ikhwai mereka kita di gitu. Nomor tak Finitiate sleeping pills. Gunumai kan. Napa drugstore napa yang gunumai sleeping pills. SP begitu. Tangba dan prescription nama kita diberi blood depression kita kami itu bagian yo dia. Kita habdan ke prescription kini yo ban tiet itu. Gitu diberi kita di pada itu. Ndaga tu ba thiet na batai ban sumar kidi gitu. Types of prescription drugs include painkiller, stimulant, anxiety or sleep medicines. Commonly abused prescription drugs are cough and cold medicine, which in high doses can make you feel drunk and intoxicated. Jadi, itu ipi ngaru berbalong masih dan jerha dalam kena dan kipor ba ngalak bendi dawai lat prescribe doktor ngaki untuk kalong oke jungi aya tanya ajeng boy ka stage dance taxi kena ong pada bendi dawai katan tu jing craving deh ong di bendi itu dawai hai yang dia si imeng lak di dawai di itu dawai itu jerha tersalih ya tang tu lah satu bentar dah kam dah yuk lah satu laturu Jadi ladi ilak sultanan tu lak kuat nanti. Nek pola kena tu long entah kan.
akan diruai ke melong even di jam ke nanti lah belakang adik ya. Substance use problem. Spend more time alone than you used to. Eat more or less than normal. Sleep at odd hours. Having problems at work or with family. Switch quickly from feeling good and bad. Crave for strong desire to use the substance. Eat more or less than normal. Pai dei body inja te teng untuk bam si bon ha teng nom ka bam untuk bam Sleep at odd hours. mentah sleep at odd hours te kai sa mobile obsession room da i brio la kan monu steng dia oh gini ada online tu lupus new dia tang drugs penom ta waki mobile phone social media kebiasaan smartphone kadang one of the best invention a story of humankind ba pin pai pat kibanang ban use nai ki keu ba kinang ban use ki collect ki materials ye yang bede ka pule rang le ha study materials ki japi yo to de what village shabab everything book flights ticket ki hotel ki package tour package ki kini ki kali rumah shabab cha Delhi cha Mumbai benda buat taksi tu sini tang tu within few seconds or minutes kilawan saya asal tu lain itu so hotel bill ke still online cashless baik ribom nang news pada mama sa thok sa skot mana hujan pihak dah surveillance pihak kasar aja kita berkat $4 million kamu show Indian rupees di beliau langsung kuat lihat tu kasar aja spam rem ya oke spam ada after 1-2 hours can phone them kira lah boleh pula bisa in convert Indian rupees cap save another 10 to 15,000 kumtar ini dan duit beliau ngah yo aku tu kau ikan kes pun kata ila save beli live sana aja kita realize oh lah satu sawan sini tinggi bisa nak bola Indonesia tu punya trail tu dah besar beli dia boyo tanta shoulder ini tu shoulder dikit pakai capo air kuat dia mengelap apa sama chassis mengelabur belum bisa everything long greedy still bisa dan subure ujeto ro bandai tangannya body ujeto bandai udah online uthia dia ka GCB tak mencemurah ka namun tak benar itu GCB anak ulasional online kayak waktu ke GCB tu wan setan kita nanti buat daftar dan nanti GCB online deh seno ke site dulu mau tanda teki advertise oh ini bitalan apa Facebook lah po Instagram feed klik latih tu dah poi lagi baik poi dikir juga ya ngaruh ngateng kita tu ngat teng bitalan apa dah lah poi tu PC bisa iman bos keluar tang spa masih kena spa kena mulai dah. Terlebih yang membuat untuk kali kalau menggunakan ia dapat pergi kulit mah. Kamu kalau membahas tentang sebuah asno dengan drugs. Tiba dia asno tahu how fun bom. Mangok. Terlebih asno bate boleh asyik kulit. Terlebih dan cepat ni anu tu tahu cepat kilawan. Dia kedua di sini ada asno bat bawah. Orang kata kalau Arab dah dia mo dia menurut orang ke kerana net dengan dia ka itu kiba users itu users kita ke peddlers users itu within 5 grams itu drugs itu classified as user itu nimla bo saja until nas kare above the 5 gram to 100 grams kemudian intermediate itu nilai cap saja.
Siswa gram sedang kelade ka commercial quantity. Itu ka policeman ka koi dia policeman dispo policeman. Kemudian ada jam sebenarnya itu yo kem nanti apa. Najan ang tu banang ni najan tanah demi yo kem anut di mana serja. Kajar kajur kendra depo is the girls. Kita mau make plans. Kita jak train serja sebodi. Nak buati tuan bayi road dah kibutan kita gap ya tak lalu cuti. Bagi dapat dengan bercakap kita dan bapak biang di sos di ban nanti tinggi lagi aku ni tu drugs itu kasi. Kita itu kita berang supply na lagi obir nak kiwe kes. Di trial kita Muslim trial kita yo bill hotel maka bill dengan constitutional rights on every Indian citizens until and unless he is proven guilty. Pengen example tu kolong ba itu baju lesrafan during trial like bisba right dalam trial la frame charges la conviction tu handle dah aja kat tu ka sentence ba ka tu harsa itu umju ini kiwe case ni belum ta ya kabai dei ba phi ba tu ka shangini badi ne itu dengan lah itu lah persedar di victim deh ndai isu di tangki pedlas itu boleh day itu deh atau ke request nak kalian ini tolong bah ada yo ba di drop tu kimti kenal pedlas nak dengan isu di ndai bagi ni akan terakhir dah bagi itu polis ni terakhir ya information di end begitu spesifik tidak kan? Misalkan, everything should be under videography. One proof bah seize tu dia. Mereka tak terakhir kita terakhir di snow ni, rangka snow, sama snow. Mereka ada di polis seize ni. Snow ni ongoing police itu. Ini angkanya polis, apa yang buat untuk accuse orang? Macam dia doang. Gimana ni untuk? Nakut tak? Tulak prit. Yang kawan kami squad kulit ki kali kulit ada tu tapi misalnya ki wang masa nanti berkali nanti bersama kali kami kita boleh kita terus di subha de ni jadi kita kulit mengapa ngapa merasa nak boleh masa nak kisi mada kamu cakap nak mereka kamu sih sebelum kita terakhir kita SIT kita di nak kita jangan kalau hapok kali kita kita tu kau kita ni jadi jika kita tu sampai kau kita bagi kan sebelum kita faham tak di dan itu kalau ni tengah orang nanti mereka sistem tak at least mereka dah jadi ikut dah semua tak tu nak apa lagi libat kalau kafir tinggal sekarang macam di long katuru kalau nanti kadang jemaah kalau tadi pasal dia kau taksi ada kita apa black sheep yang mana in every department kita ada black sheep dan ini berdiri dan tu retired albi tu siapkan orang kata sekolah vision kata video berbuat movie kau kulit dari alis ada back duty emergency duty jo alis ada inform ya kata concern police station. Ada untuk dengan nombor juga police station yang bid house dulu, ulah always call police control room. Mentah ke police control room kamdeslo iway not. Mencoba baru kaya iway not. Mentah ke iway 112. Tapi kita hanu ro. Kita no problem. Itu kalau inform lagi. Phone 112 saya tu kata jujah kata in a very short time kita control ke phone channel kena dipay itu jata kalau full function ni kambio kaya rap sibon tiket apa 112 dial 112 any problem any accident any mana kita control ke phone buat itu ada di traffic accident ke phone UIC traffic beri jauh tu jurisdiction ada minta laga kumbang pi tu pi ni yang mengalah jengah kemudian 10 ni 10 barang dari bidau tu kan
pastor bid hau dai teng imla ban le so kedua lagi polis itu hila ban ong itu kalau lagi duty jung bagian inform pat kan Mukhya kerana ini kemudian kena sambang nomor bah dari samlah yang kemudian kejing tu kejing berjuki buat sin ke long kejing em ke besar kemah di hak komite itu buat kini drug addicts di bubun nomor bah nak kalian jok society ke wat kini rehabilitation centers ke bubun kem cuma nak berbiang ya ki skill set training centers ke bagi niki bangat kini kejing di kilaban penbahaya sab kapong bat kilaban sedang a new life nak tiki sab kipong ke bagi dan dengan sungkia kami ba halo kejing duna juga manpower nak kalian ke department sungtu ektan man baki area keban coverage ke khambun di hatu kalan em banlong nomor mipet mentang ni buan maki NGOs ki seng malang khamtam ya ki betre lang kini ke HYC ki away tinggal nak kan tabenyu I ya kajing trelang apa dengan kini ki atli ki buar ki mana kalau nak kalian ka buar pulit na parangkat kajing trelang bat ki seng malang ki buan mah ki volunteers nak kapor support nak kalian jumi appeal ya kata hai kajing trelang tangba it should be in accordance with the law ngimla ban go beyond the law ngimla ban violate the law kadita ha teng ki tu ki sutu bakla ki demu ba ka point of the class dari ka degi trailang ni ka bahakam pala amta jai bende umdei tangga seng choisi na takka seng kesu ne seng bufete seng long kome seng samla snong puro kat padang ni ka bahabla dari trailang kin pe balai napo police department ki sa register ki choisi dan ki case bala register ki balai namal kamlo accordance with the law kile kini kisho ha ki restrain ki tega to balong against the law ako India tega very vast lo in law yatra ujinja kai kui ka kantin law ko India lo so vast ni yo tu akyu kat ba phim pat proof pat dan evidence ba tu nulat baik memang kibun baik kita dia cuci kiot bat mang kita beri drop kiot tu syringe ni je andai kita men kurang tu kita men cubat baik ki hasong yang tu inform concern kana inform kinwan ki ini tiap kini jing tu tak apa as procedure of the law tapi kita kata jing terlang hangta kin long witness ki strong witness kilap ki lead maki kilap tang mencu inform sangat kinwan le ingin kamu kaji udah bikin kurangi saya tentang very risky itu saya rahi tu itu sedang jalan jom itu HIV tu addicted person itu HIV patient dung itu jalan jom ada orang ada itu orang sudah dung dia lah tu lah Islam tu mulai lagi lah so kita kata ni lagi nu sembalang nak mano lagi nu seng pat kai seng balok no do kai balang ge mi dan kamannya rekam lang ndai nama apa phi ang trai nam tai ka jingha memang salang jadi men trai kat kum ai mending mi trai ya tak tai na leng dunga te pai kum ma kani pai pinong bagi yo should destroy tu should cut pin dan tu mele te hakani bini yo kam do ni pulit niwas nai ka so sowan mendai tam kam tu bonra drugs hari ini wala nai ngilai kendra asal secara ni last time black hat into way accused ngilai seral raja bala jingirak raja bala ngilai information in advance tinggi apa juga sakawai ngak nampak jawab ya bekeli tayo baba mana mal balai la you nama balai you drug basis umji be destroy drug basis nibo bay hapo NDPS malkhana dal ada bulat formalities juga patu nyihapan order na code daklai ka code ban destroy itu sera sa sport di cement turi kum assessment khang to kini perkuas ini di bombat destroy kendal de central NDPS malkhana kata ko kawai ni police station ko he ana ko Shillong bo info tik patik tang ketu ko pengio kem mengturo nyara bo
magistrate. Away in Nila Black, away in what kind of the black in NTF personal. Anti narcotic. So, Lale, Tamba, excuse me, Tamakum Wayo, officer Banga, endorse when PSI Jonganto, Boshime to the right to package. Plate yang tu jadi magistrate. Banyak inventory, kat lu ni pihak, kat lu ni sampel macam tu, ni pasca FSL. Ban confirm what kind of drugs? Udah heroin ni, udah cocaine ni, udah ganja ni, udah umday ni. Dah confirm lu FSL berapa? Ada prosedur nak lo ini sepam, sekat disposal ni immediately dalam standard FSL ni lapan disposal. Dela approve na po magistrate na court uto kay sara inventory yang tu rak yang dan yang magistrate lek thang sai ndem ki lega hitang police yo nama dan lega tang police tang kangi bri no di pulet te masnya di dia mana ya dan gue benar sih biang mati kangi police cak jauh dole rohan tang na paket dalam lakon. Yang kita pergi come to conclusion. Teknik dan kita pergi banyak kita banyak menurut yang ramai. Itu lah sah yang mencionok. Oh, FSL expert umpan luar banai kita opinion. Ki doktor kimpat luar banai kita opinion. Ki doktor buat conduct yang postmortem umpan luar banai opinion. Bukan dengan murder. Nanti kerana dia tu siapnya apa? Oh itu tu siapnya lah. Terima mencionok. Teknik ini ani option dalam koi postmortem terlalu baik ni mah entah tapi entah sekali maksa forensik koi mah entah aplikasi Islam ini aplikasi dulu ni sada sih mah apa kalau tu puasa resmi ya seri lapor ni kan tu kes tentang sada koi ya tapi pun ada pertanyaan gitu wah penting kita nak tu disrupt lagi beli nak kisah nak kimsin kya? Teknik kedua tu kepuar doa Jibril. Jika dengan ra FIR apa police station katu konsen tanah, kini bisa halau problem ni kata lumding jadi. Besar mulai kes. Ini mission ni pernah lumding jadi. Tengah buat ni ayah ni saya SP oba kan employ ke kam. Jadi kita ni delay yang ni kepuar. Lain yang tu forward sekarang jengi niat je. Kayak section tu apa track yang kita FIR. Kalau delay, jadi kam betul detect apa? Kan semua orang sini berfai tuan prepare tuan nak tuan dah. Menilai election di RTD itu kan ketika supply control. Jadi apa yang menemo enforcement agency mungkin kebor kulit bagi senang. Pak kebahan ketika demand control. Kalau di RTD dia akan inilah mata ketika manajemen bidang. Jadi Pak Usi bilang ni pun sini kan sepangga demand control. Jadi Pak menurut yang enforcement nanti, kami kebalang ni kepor kepada si penerima cepat ketika supply kemudian demand control. Kuno Pak, pada kemudian demand supply kemudian. Apalagi bersecure ketika ni nomor Pak ada demand. Di si ketika ini pun kami ini berkat ni kepor. Mengasih kermen bagi orang polis itu kerana kalau macam kita tu bukan orang lain dengan sekretari atau kerja macam itu adalah tu dan pada orang dengan semen maaf pada orang tu terasa musuh atau kene. Menurut tak sesuatu bagi bahwa ini sisi lekat benar kita di drugs kini kijing di Oslo, betul menuju bank di dan lakukan itu, pemberitaan kita drugs, kijing di rumah. Ikan mentaksi sepanjang drugs, bukan mau, bagi kita dari drugs. The oldest drug in the world, drug by rindu overtake kita. Tapi bagi kita orang bagi kita dari legal drug. Tapi hit mencakap, bagi drugs pada isyarat kalau illegal drugs, semua mereka kira illegal drugs itu macam mana? Nama kita classification dalam medical science from apabila di kawan itu semua, perintah di Jepang ini. Di Jepang ini dimainkan ini, kita kelai di snow ini,
Given kelai kim coba kadang ini bagi kamu mengira lain tu di. Kabam di pam resmi kejar kalau kamu tak ingin ni. Lagi ni jadi mereka bagi pam di kamu kelai kim snow, langsung crown langsung rit. Kapan kelai kamu berkat berjoni, maka nak kata kawan segi kamu bagi le. Kalau lagi jadi syaitan, jadi jangan buatmu, kah kita itu jadi biasa juga. Kijimpi bajing bamuan mo, boleh ni orang berkata kijimpi bamuan. Kapan kau kolom, bar kalau mengenai kijim kuat bujur kering, kuat baju tu. Lalu siapa berdiri sekat tu, nak kuat itu mo berdiri kuat itu. Jika kalau mentah dari kering kijim kuat mo, na dari perengkam. Kemarin lomba abangi nanti pada gimana masanya show. Kini abang ini kia di drop sendiri secret kalau muda. Abang sini lagi om di tangga tu hendak melak berdua pada kiu. Kepada benar samba kalau bawa sendiri bar gimana masanya mo kena kiu dalam bos berapa. Boleh kiu kalau bakal met juga doa. Mo kerja physical dependence mo. Kamet juga doa. Lagi mio kamu kadang kita lagi berdoa sedang semua bikin bayong ni kinyo ni step pisah jemput. Tapi kali beri sekat penting misalnya sekat kesan-kesan tapi pisah jemput. Jadi kalau muncul lu gini bedi, awak kinyo katawa kamen. Tak tahu doktor Soklet dengan ni psychiatrist really most experienced psychiatrist mo itu berkata. Bah, ya kasi hindi mentala untuk mensyuahi ketika Jepang yang berarti di Jepang kalau ini betul melapor ketika mereka menjelaskan ketika clash of thoughts lalu jadi ketika pop dengan Jepang addiction is a sinful disease tapi kung kamalang yang melapor ni Jepang ketika pop dan dari ketika pop mangin bersimpulan dengan yang rasanya seperti apa, kemudian pop berapa pop, dari Jepang, lagi sini kan Jepang, bersumar, hubungan ini di tempat semak ini, kapan dono ya katakan stigma, tapi orang dengan orang di grup dia, orang milih sokan milih, sedang orang di drop seperti kian, di drop semua, di kian tu orang kian no, dia bagi sini kan Jepang. Mo, kemudian kaya ayah ini kita nak tahu, apa dia kita panggil lawan semua, mo beri kata. Kebasan belum terkait jengkir, berjengkir kita oleh semua orang, kita kiu sikit, kami tu yang nak asyik kuat. Minum yang kita dia, minta ibu kita lihat, kita kiu sikit, kami tu yang nama sedang mentor dia lagi jengkir. Kita naik ke tadi di Sumar. Mereka Jepang kita mu, lain kita di Sumar, long harga di Sumar tinggi kebenikung pada detoxification. Ketika detoxification, toxic kemukabi, hamarun koi kada. Kibali Islam hamarun koi kada. Tekali detox teng kalau orang nyusi dari artayunya, sebenarnya macam di dokter supaya kita di hari Sumar ni harus satu bekas tangan sementara, tentang ini terus. Kalau boleh kita mau laksanakan apa benda syik, tentang bekas tu kan sebuah apa kod, kakek kena kuasi kuat. Kalau benda orang di mana, kalau benda kerja center, apa, kita pendekat jadi, na isnong kita harus bagi, macam kod ini kan, yang detoxification. Lalu kamu orang ni, buat kacing Sumar, yang kita beri rumah, kalau bersejarah. Kebangat yang berihan, untuk harta mereka hadian pada weng ini, lawan ikan di beri, lawan Islam, bagi baik masa. Yang kemau korban dari balang sih, oke, terobrom itu begini, kerana ni saya tadi yang ingin lagi besar karena lain itu bisa apa, jadi tinggi. Dengan anak muda, beliau lagi dia stop pun. Kita kalau ini kerja bahagian filan kod, beliau laksana tengah,
la suku menekan. Dalam beliau berdoa dalam doa kita lebih ya kami justru bergerak. Dengan kami katakan kita rehabilitation. Di rehab pun kuno, rehab semua jinggulian. Berayar yang kiri jinggulian. Kau negosiasi ni nak mesti kau ni syampat. Nak bahar mesti mau berapa mesti berapa kamu. Mesti ialah perlu bagi bomdi, maka ialah bagi bedi. Tekuk no hanya yang Indonesia si perlu bagi bomdi. Kijiknya bomdi kalau ekstra bomdi. Kiri hak ni kai. Kiri hak mau ini kau sudah sedikit jingrap. Hantar income. Menyerap, ia pun kita hak ni kan rehabilitation. Barang kebalai kita aftercare, kata kita kam tinggi kebalai. Kita teriak ko rehab center, kinulan por barang ia follow up. Kita mesan, kita store, ia sengentai, samla. Kini kita membudin, ia kata. Mau membudin, ia kena jusman. Tapi sebab apa yang ni kita kisah seperti kisah mu, mengikat sebab kisah ni ke sains pada kabatai kumah. Company-nya, kita kisah seperti kisah mu. Kemudian ketika kita addictive phase, kita cuba berkerni. Ketika kita bertenang, ikiway. Omlah itu, dekiway berapa? Siapa bertenang kita? Ini yang masih mudah lagi. Lagi pola college ini cuma untuk drops itu. Itu kerja. Pengaturan ini adalah dia berroh setan, berroh boleh. Lagi pola ini cuma lagi deh. Deklarasi di biar dia. Dia tadi kata, pastor, masyarakat ada cikin tengah masyarakat. Dan itu kata dia mengenai roh setan, roh boleh mereka. Masih pun lagi, lada jangan akan mentah dengan jauh. Biasa, nomor masuk dengan dia berdoa. Biasa, siapa kita aja ni susah lawan. Mau dia jadi itu. Kata beri itu stage begitu. Mari itu ni beriu, ketika jadi kembali kau angkersan. Ya utah bahkan yang kata kau boleh. Tiga kali kau kata beri itu stage, mungkin tenang. Boleh bah kakiu addiction lagi di sini tak kali kalau apa, kita ada easy availability. Sok dunia, Maka terbaik orang tuan puyo, sok. Kalau bagi kulit mengilah batai tentang dan tangkat tanah mungkin mo. Ketika kita creative stage mo. Kabar ketika jimpau kita jikerni kita kata program stage kita kata di warning signs mo. Beliau dah sila dalam belakang ini mungkin mau hasil, lihat tas mungkin mau hasil. Asal mana katakan kita kiwari saya sudah. Mensyuar sudah tenang untuk diminta lawan kita. Lalu sudah siap lalu dijengkel bi ini lalu kita kajing sore dan kita kajing dari gitu. Entah apa yang kita kapor bagi kapor, bawa masuk pada income kajing di crucial speed. Dia berdua apa? Jadi berdua apa? Zaman berkesan, dengan zaman di dalam mustahil. Tentang apa ini itu asal normal. Kini belum normal. Mensyuar di berbuat di belum normal. Kata crucial space semua ada di mustahil. Cuma di hamai dan kabar nas betul kita. Kata dia fierce kebalai. Berikan ini ulang balikan sepang dikira kita slot keluar. Larangi pastor ni kuno Iraq di situ. Habang Iraq itu udah nak setiap kuno. Iraq itu mesti kuno. Lalu Iraq ini habang Iraq ini. Kebalai di orang chronic phase semua belum kebalai. Di dalam miat berstep nanti. Bapak kita jadi kasih kerni buat Malaysia. Kerana di kelah kemet, kerana di kenyo, kerana telur, kerana di nihar mereka, jilong mesin. Maka ini di current stage kepada orang terima macam ke. Maka tinggal buka kajian, maka jadi jingguran kau. Apa kita ada di current stage? Menarik isu hal asli bagi kelai asli bagi jamaah government ini kalau kau cakap mudah. Kebetulan ayah yang sini berpesan yang
kuno banyak kajian selok, no, kuno instan, ngano pingin kita. But kini haga addiction counseling bagi orang mereka, kira motivational counseling. Ban I'm sir, ban aja kermen, bala, banat, kita lagi, kita kepada kong. Habang ira ibu dia kata bagi orang kata free kata stage shua kajing kuat orang kelah kajing ban pat kuat kepada dia kita ini kita ibu dia selok lai selok yang dia kimpat kuat boleh kimpat kuat mari so ban tempat lele bapak kata sudah ting dia tak ting dia nampak long dia ngapa jadi asro, ngapa jutu, ngapa jadi kiamin, no? Di firman itu kita terkapor, bapak so milih kamu menjimun, nomor bah isu bah, balile, ini kalau orang lu, asal kapor yang nak kelasio, ini kalau meter kelasio, tang sio mengenai berkata kamu lakut, nambah dia mesti dengan, no? Itu kena ini. Kan kami ke program yang kalau dia udah tersenang belum, lengkap bagi kulit bagi balang bilang itu. Kemudian semua pelajar orang kami long ini share tentang ini. Mencuba apa don mudi ini yang bagi yang anak bapa mana tu betul anak India, nanti India, mo. Kibat buat bahaya ke, mesti pantang tu ayat ni dia orang mentang bahaya, kita hidup terus pernah dia ikut. Hasil belajar mentah, hasil belajar mentah. Baru kita kan program ini stay di sana so pernah kita dari belajar tapi kini pak, mau masuk pernah masuk kelas gila lagi kita, cuma macam Jadi kapor dan kamu kapor jadi mana sojan atau jadi dari bajar, no ban ya kan bagi long menurut dan nala. Ya udah buat kuat dan pengaruh. Kejintip demi sepang jaga dari kisah general. Baik kita misalnya tentang kediri bersejarah itu. Maklum progresif ya. Apa jingpang tu maklum progresif, no. Kalau muncul, untuk memperkuat kiongka intervention. Nah, kalau boleh siap berdua di bayi di katanya itu sekostor. Ya, apa mesti tahu kun belum tanda. Hai kan, belum nampak way kostor keselong. Tengok leh. Tanah ini sini tengok itu kostor. Pada lain tanda. Tengok bayi lain mungkin lupa. Tengok tu, yang tadi terjadi. Sesibuk dolar itu dan yang ada dalam tiapnya sansnya hadir kalau dolar di dalam kuno sansnya hadir tapi dolar di dalam kiu ni dia ada jadi jumpi kalau pun kita lagi intervention tu udah apa lagi dikit lagi dalam tak kadang kiu mo masih okey kalau namanya prevention baru detect Mene no yang usi yang aman power ni boleh pituna. Dengan yang ini dego burung ni bon sen, additional ni tahu ni bon ni lalu. Fully aware, mula pun pelan aktif deh, long mula. Jadi target group ni mio. Itu ibadi ibabang tidak. Dengan sim long nomor bantang long ilatif long alami. No, ni drop long alami. Atal. Kampang ini kesan jadi ini kesan mutik saya baca. Dan lagi cuma cuma kalau yang preventif, detection, prevention, detection. Hatu lajar hati semua kita, kita di BDP mah, dia. Kum nak kerja ngap prosper jong, kita church jong. Namanya kita nang ni boleh nak cerai kalau mah. Hatu kamla tiga por bani kum ke church undan lemdai BDP lah, mana di CDP, Church Defence Party, lemdai di Village Defence Party. Kibingin lain injil impatch itu bijaka, nama bang masih pun ni, long balik tu mula mata. Siang nak kami ni jaka lagi belum urban bobon mah.
Lai ni jong ni balang lai ni balang distrik ni ke dan katokan ni gitu nilai kita bijakan si kita ki kon jong ni iwa de yang nak balang jong kinle arah ni nomor gaji mo jong kalau ya kini ki beladi ki bakayen asam belati dan ni la report kasuk tatip hari ni ki pasdang ban yada ini pasdang hayeng bokli bom tip tengok kamlong mo kapor ka bakum ki balang kum ki district kum ki trustee nimlan na muna kanja lang action ni London na kanja warrior action naman kita ni siapkan ya kan kani pa unu dang jo peni ka sapriang te ka sapriang mo ne ko lang bijing pang kalau sporadic era lang gulmon gawai ko epidemic kalaya te kamlong mo kapor man bagade gini ka kamun bat agan ka sa di lang pa ka street baka mlong mo kapor bangin pagkhan no action plan nagre prostri te ko ba apat long balang ila mlong ta na prostri labniyo ay di ko di ti bunya i badai buduna namam ta mo mo drops ta ndai shutang tu spa gitu bangin kersian naga fon jam prostri banyara di ban mo ci ha lok kalong kawai ke prevention kawai pat ka banyara di ban yo ji suma dong kata na kali dong kuno syara na pathat hari ni ka hubung no syara kala dei mo ko kumba to ko sota ni ne komiti de bele kum na balang ni den ni ka la dei mo ko bagi ni kidit bendeu mengin perkhan no de action plan kawai ke ba asu kene dia kolong ba kita bagi orang ke stigma deh stigma lada kunjunga uti lada ngapa sih kebalang pergi kunjunga uti drugs ya bermohon drugs dengan pangan nun mendres balik setai ban ong ni di basil ka bijing joko kinong bai uti bodi mla macam ni aku nong tu do adik betul unmit boleh tentang ta gilaan em ban kumiki pa bersih mereka garis belah kata kabalang lah kata indrio lah kata community kaklo ini em malpijai kita stigma lagi mo dikata kari keba kepeningkong keba keba ngijulak lah kani treatment program jungi ang anonymous group kemot ba gidan jimpang teh ka community jing ong UI ubi usi udi dokse ndai ngipala wadong bagade ke jimpang deh kita lagi anonymous group mula ong don jimpang kaya per ka kadem ju teh ladau bopang cancer bopang TB kaya per bopang dikia ka community jing kelak lo ini em kibalang ni kelak lo ini em Barang bagade ke jimpang dikia di doksu kamu dia per bopang cancer, bopang TB, bopang kidney, bopang lah nama lagi kata. Ladang yang orang mengabalang lah benda kata. Kilong kumju ke jimpang ke jimpang. Dia kata ke mana ke? Ladang yang orang bau ni ubadi udah wasniu. Dia per bau jimpang ke orang ke. Pola lagi ni fire. Ngendang dinai ke. Boleh kosong ipi ke wajah anak mai je. Iong tilong kumbi itna le ngam tate. Haban buri ke. Haban ai mengerti de sin ong pun juga ru dalam kai wajah asno. Fikir mau ke wajah suai men suai. Itu tiap kan. Ubudi ada berkadawan ke luar pasal kai pas te. Bamata te kila hamsu fo sejuai nah. Ti cuti ngam yo ngisyak society. Doktor nomor tangan. Gedan kami ketika awareness video hagi balang bakani ru ketika jimpang deh. Abang jimpang lah sumar. Kini irkom sumar. Mengiru di bentuk attitude belum ta. Tapi kuat akan bahagia dari beriu, bahagia balang, kunga balang yang kendor ini program. Kadang anonymous tu boleh yang tak umlek umbanga utedi. Ngalek umbe nompang ngalek yang tu bermat jingra. Umlek umbriu sibet, ngalek umbawa jingra. Mata hospital ladang pang TV ngalek butuh pang TV benar ni fair tu umbe. Jepang teh. Tiga ada lesin dengan industri penong declare. Hak industri, kongge industri, adin mengi ini kajing
kajing di kia kadai Jepang bagalan berseri kadon gini ka action plan ba insi mereka kumbri mereka kamde isu omune bangin nangi dibit bagade kapok kadai Jepang dan ngilang om bagada lihi kapok bolok kapok lut tip habapang namadong kapok subri wapang kansa wapang TB ongi kapok bagi om pang menit di tande ni di pangkasa di sekat tande ini belum pangkasa di sekat temusan dengan sini kata drastik setiap mo nang ni kai madian gini baru hak dan kami telang bahkan mana hawa bahkan menunjuk kata stigma discrimination ba tu pi ni deh masan ke temusan flat itu mau kata mau dia piang itu kena nalaban orang bumi nasan kia laban orang posto akan ambil jaseng show ayo hadir mengambil nasan kia ada jaseng masuk ni tu dah ambil kia lah em kata kata itu belakang lalu rehab santo mau umrih belakang di belakang orang masuk mengi tapi posto umrih jaseng show baru tahu kena ada berjoin jaga fellowship group gila eksak mengi gimana tak apa pura mengi kata nggak kata extension nanti mas serung om telang lah kata utali belakang lah bukan telang aja ikan ke step forward dia kata kayak hilang lah mesin dengan Jepang sang bah play je lah kini mana dia begini nang buri ayin ya kumba pang jeruk bang ini pacin namai muncul orang sang semua nak lagi kedua tak lagi kedua kita ya